Om Swastiastu. Inggih hidodari sareng sami rendi jeje mengkenah. Dumugi sareng sami rahayu rajang. Sane mangkin titiang jagi murunang dewek melajang jagi ngwacen paluaki. Sane keambil saking Adi Parbul Bakti. Nanging sedurungne titiang nenten lali ngampura duaning titiang meniki kantun melajah pasti kejantan makeh kaiwangan inggih lurus biasa. Kacerita wenten ide sang Brahmana Bhagawan dumi ngarandir Bhagawan dumi parabida Patapan ring ayudya wisaya ide matapa megenah ring ayudya anutu sisihir tigang siki wenten sisian ide tigang diri ngaron itu sang utamai sang arunika sang widi pasengan itu sang utamai sang arunika miwa sang widi kapu pindho ariksa niru maka sami punika pacang jujugen itu yantu guru susurus guru bakti yening wiakti satya ring guru bakti ring guru kramanya didira mariksa bidabda bidani nureksai sang arunika kinoniru yasa sawaha tubuhu sang arunika maka pengawit ide kandikain makarya ring sawah kamenaniru wehana ring sang yang dharma sastra
sedurungi Dema Pece Haji Sangyang Dharma Sastra Yatnu Desang Arunika ngulahaken sekramaning sawah gienawayaken niru pelapan ide ngelaksanayang pidabdab ngarianin sawah sani laksanayang itu inggih punika wau sampun biasa ngenini nindik palwakil sani kambil saking Adiparwu Bakti malih pisan titiang nenten lali nunas pengampur duaning janten sampun kaiwangan titiang duaning kantem lajah inggih kadipunika rumun preside titiang wajan kirang langkung nunas pengampur. Om Santi Santi Santi.